Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita alawas ana pauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Ingka man iwayway tinuang ko. San ako si tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo ah. Ibabaon kang harod, kajong. Ingka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinuang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Ha? Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti day di akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isunti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalaka nga ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat day atao. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mang ibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkelkit din arepeti kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din aya nanang. Napigsa to'y anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apaya pumanaw ka manan. Aldawon nanang, inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sado. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ije balay may. Kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ije balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na dinakpatpat dyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Katsaan mat nga umno ti ibagbagam. Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom at ibaon mo ang mangisalog di takinayom? Ha? Hey! Nuang akalak yan! Hey! Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anya timbaga ti doktor, mama. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no ada kabagyan da mabalin nga alaan akadwa ti kabsat mo. Huwan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan.
Uwin nga rod. Malagip ko pa idi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawiden ta. Naimbaglakit din ta nasingpot ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji away. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko, tanap-napan tayo idi ubing kami pa'y kinimano. Wen, asidag dito syudad day jay. Man-mano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay, agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel a balay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat. Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagay na mo siguro. Na, tiluko na tuyan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sanak akwasit. Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan. Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigaon! Hoy! Salbag ka akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day di akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko tag sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Ije kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga'y tigagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta, ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakit ti ibagam ka, Petra. Ang mga noad da panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko naamat, ay saan nga tatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga tatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag nga awan agigan. Direhas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sanak mo't anap na pananang. Asino tinang ibaga anapanak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang.
Saan nakanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapitra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amapmapan ijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo kadi akadwaan ti anak ko iji vacation house iji away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan diti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardong iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit de. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yu ka din ti dakkel a balay? Naimbag bigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Ngam, italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di atang danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wan iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlang nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado ka kayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Isu nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, ladingitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin anagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurokak. Ado nga ron timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Ngam, abdamay sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man amukan kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugot na. Kan rumor ti atidog ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay?
Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa daman ang Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, a? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam kwasit. Hmm? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Sa anak a mapanagtakaw. Si kakit di aglang-lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet nga aglang-lang ak nagtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Iswasaan kang agngir-ngirsi. Intun kuan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam nga aglang-lang ak nagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat ang mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito'y mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdak amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamiis taglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot. Magustom ka di dito'y iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day ta adda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Si kaka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio. Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy ma'am? Wan ko mamanong.
Tapno adda kaduami a lalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada a lalaki. Saan ka nga rod nga gindawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitala ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysa maalalaki jay. Idintaw tadwada a babae jay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko aya. Ha? Kas kalaubing ngagpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay. Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasi ka ti inala da akadwada ijay. Ay nanang. Agsingsing pat, kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo. Wan man manong. Mayat dito'y ta presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabit lang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay, ma'am, madamag kumanggayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaadwan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wan manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yo? Apa yan naglaat ka manong? Kaasi kamat nga rod no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan timang bibiyag kanya. Panawan siguron, tapno aginanaak. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan launay manang. Oray kasla obingag pampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayaat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayaat mo ti panagdalos na. Kaslagong gunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpet. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasya a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nang isakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanan manong, tulungan na klaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw unag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mga iti danom. Ay,
Dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya manak. Atoy mo ti danom, ma'am. Ay, Agya manak. sige. Agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalinak a panawan, Manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig ti dakkel a balay. Ngam sisikarudan sa ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakit di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae, nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan manan ni Angie na makita na. Umayak ko, mamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tanto inton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid, malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay iti dakkel a balay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kadyong anapudaw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sa balin sa dayto yan na. Nakitam ka din ti ibagbagak anapudaw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kwa na. Simang puit anak kakutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunam nga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan na ti disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adi naktupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel a balay. Ay, imbag ano pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak a lalaki a kadwayaw ditoy? Nasingpot manong, nagagitpay. Amom ka di, idi na ulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamali ang nangalakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kanima ng Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angin mo kunana, managtulong ka no ti taga-away.
Kasta gaya manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa nga ibagang nga dapa kay aywam alalaki, ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anak kitak ti anak mo ani kajong ijay. Inalada ka duwaday jay. Kasla katulong ken gwardya sa kanaw. Gwardya! Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamo ti kas iti anak mao. Tabay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat ken nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga inna. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot ken balaw. Nasaon ni Flora, nga inalada kanu ni kajong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel a balay. Ibagak asyak ti sumukat kini kajong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagam anapo daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam ang alalaing kangem ni kajong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay italawas a napauluan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel a balay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito iti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel a balay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't daytoy ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel a balay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo italawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam anapo daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing kangem ni kajong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kini Arcadio. No kasano anakastrek iti dakkel a balay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka di dagit na insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am?
Nagsingpot ka ket din Manong Arcadio. Nangisangpot ka pa'y kadagita. Kayat ko ngamin asaan kan ang maulaw pay. Ngamin, madanagan idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamakan ka, ma'am. Apay, ket dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman unay kan ka Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito ruwarti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka diti ibagam iti buskaw. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am. No kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagrupropam. Anya, salbag ka kwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat apagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Na timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan itibus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag Manong Arcadio? Dinak mapagaramidan iti dakas. Tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon. Numalpas mo nga ibaga ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak amo kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot, no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-ited da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a protas. Kasta ay
Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kaya't mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kastaya. Sige nga, Rod. Umawag at tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay mama, adan samat kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di mama. Adan adlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayaw kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na. Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adatanig ti biyag ti kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita karimanyag ti rupa na mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas jay aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaikukan ka, Manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo. Hardinero? Adamot na hardinero, mi Manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito'y, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mo't akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagragbangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin dito'y, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, Manong. Narigat mo't na ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakitak anang salabay kunkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na nanang. Desentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas ngayon as asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Ngam, sikreto tala ang adwa da ito'y. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka maikari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa ti panangasikasom ken kuana. Ay, saan mong ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirignakan kwa na. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arcadio? Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin,
Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatag. Kaya't mo asawan. Agbada kayo, iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Marik na kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Takuna na, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasi jay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya. Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di dayjay manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta manang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no may salat. Amumot asawon day tanya. Eh? Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingput ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday jay nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Anya ko mga ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No day tag ka matigagaram. Ay, agawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni Ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie. Makita ma. Makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng. Narik na ti balasang, ti panangipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abyaga. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel abalay.
Kayat na nga iso ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sa baling aldaw, tapanggap ng arman ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa matapagdatunan, ma'am. Sa anak apaisagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminom mo't basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot. Tisadot, tisaan alimpyo. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa agtaon. Anya ka diti gagara, Manong. Kayat ko kumangayabrasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayaten ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunek nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Kayat ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay iti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay an napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumaya ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binastid nakmat ti sinalbag a babae nanang. Ada kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati kunana nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko na di akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di nakayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No kumamay kariakan ka. Siya kumati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbaga. Iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak amay kari.
italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapudnaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapudno kanyak. Ayatan nak nga uray amuna ti kasasaad ko. Ay, panagkunakat napudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga anapudno. Kidawak nga kalay sa kamin. Ay, sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat lama itugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amom. Uray siyak nga ron, nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya da ita, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amuna ka din ti kasasaad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak kin ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag. Anya ka din ti sasawam, ading ko. Amukon nga dataning tibiyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka na kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir, ngam agurnungak pa'y para iti kalay samay. Kidawa ka di mo saksak ng tarik na nawen. Amumat tan ti kasasaad ti kabsat ko. Sir, Nangruna no saktan to tirik na na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok ngayon pudnunan. Iso akid dawag adi mo saksak tan tirik na nawen. Itikas ta kasasaad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat laday tang Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na ti kabsat mo.
Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapod numit. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwi na mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. Noan niya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay ditaw. Kayat na ti sumrek met a hardineraw. Ha? Nalalaing ani Esteban talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardineraw. Apay adi na kinayat ti anak kaw kat nalaing mal. Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie. Nga oray mabalo ka, Adagos. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isu nga rod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat ati naliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, Kamila ang iha. Makumikumlat ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha, basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama kan Manong iti kasarta? Ha? Regalo ko nam? Sa anak pa anak kaurnong iti aramatan ta? Da Mama kan Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinig daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie? Siyak ti lalaki. Ngam,
Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie ngam pinaay adagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie ti baro. Idi naamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Didan nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw? Saan ka ngagbabain, Arcadio? Tay ko na kon, saan mo akinid daw? At dalatamot pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada a regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasaya at kayo unay. Isu siguro, abin-bindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasaya at yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Iso asika ti pinilik nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, hani? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaalaak kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dag iti paboritok dag ijayani. O sige, intang arudan ije balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inakmat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, may. Ma'am, Di da ko maawagan iti ma'am nanang. Angie Latan. imbag man ta kinayat mo ti anak ko, Anjay. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken ko na. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may san kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Anjay. Kaskala anghel. Nagsingpet ka ngamen. Una yan, nanang. Ay,
Intayon to iti syudad, nanang. Intayo mangala iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay na, nasingpet na talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin a manugang kunam samag. Wen kaka, dandanin ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtagainap ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kat kasjay mag? Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakat anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ron ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag, baga dadya, bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta Kajong. Day tamat nga ron ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti dadya babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan na pan ijay balay da Kajong. Anya? Napan ni Angie di balay da Kajong? Un nga ron, nakitak akadwa da jay katulong ni Anjay. Sinalbag. Agpay sumsakit di ah. Apay ngay anapan da di balay da Kajong? Saan nga ta anapandalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tating amin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikala ta, madam. Ngam adam baboy kaw. Paparti tayo met ditoy. Tapno adamet maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laang ti awag ta iti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikala ta, abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Ay, wana balayan. Ada nga min baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wana balayan. Ado nga min ti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka di ti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mau. Awisan kayo ko mga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni Jay Syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisen ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalay sa damatan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-planwam nga ramitan. Jak payam mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan.
Iti anya awagas, ti panangipanaknak mo, analalaing ka ngam isaw? Day ti planuhek, nanang. Ay nanak ko, lipate mo, tainawis na tamuti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw, anak karagragsak da kadyong kunti asawa na. Kung nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini kadyong awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay, katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa. Sino nga tama tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta kadyong ang bus na. Nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamad, makaasawa. Ay, katamangan nupadang betla ang agtaltalo na ti matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay ipanakkel kumat kumaa. Ay, naanak ko, nagsaya atin ngay no makatumpong ka iti kaskin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi a pagbiyahe na. Mayat nga agpaiso day ta, mama. Adan makuna apag sapulan na. Mayat a talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat dati mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamot gayem ko iti driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaek nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din. Wan, sir. Danda ni umunagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. No kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasun ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut da ita relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangad nga ni. Sikat ti agadan. Saan kat asya? Kaya't kung adda akanayon iti sibay mo. Amangan numaulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpaiso no amom ti agmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumor ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkan kwa na kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnanay ti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumor. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak ijabalay da. Ibagam tuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akas lakanayo na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amakiin-inom kadagiti sanggar alalaki di janggay. Nay, imbagta na sabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak, nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada?
Kasta ka di, anak. Ay, imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo, anagadal. Binayadan-dan, nanang. Isu nga impas na ko, takababain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw, anak. Una nang. Anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang, di pa nag-asawa yaw. Ita, amo maun ti agmanehaw. Un nga rod nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbakbakwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigata na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Mayon! Agdiritso aki dyan tilugan! Ani, patibkaram ti pakinakam mo. Lumaban ka. Apay ang gustoy, honey. Ah, ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da ito eh? Manong, ada kami kan ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose kan naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signal ni Jaunag, isuari muarak. O sige nga rod. Asino ka dito kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. Ay, Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Inta ni di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti ko na ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso ana ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam na, mama. Kabaalan na kanaw. Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adda awit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastoy gayam kaginaw. Amom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Ngam, naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Iso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Ang kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama. Masapul nga daibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumang agsao iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat.
Di tay ko mapagladingitan dagiti na ito yang ama pasama. At danto na pukok. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't itikabsat ko, mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tutured na nangawat. Isu nga rod ang madanaga na kiti mabalin na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan nga agsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. At danto pa'y dagiti na salunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intun dumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti day to abanag. Day tatibilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday kan. Kung ngamin ti doktor, amasapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagi panyo kanyak. Ha? Pang-aasim kumamot Tasaan ka ngagsao iti gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awatan tayo latan asi pupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat kadagiti paspasamak. Ti mang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awatan dagiti pasamak. Marigatan kalakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ang sanuungak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na ospital kanumot ti manugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Ang dayawag kit diya, tauray adda sakit na. Kayat napailang nga isaragat ti salon at na para iti agbalen nga anak na. At sakit na. Imbag tadi nalinapdan ti panagsikog na, no at daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kayat na nga da ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan na nagsartan ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Nagtaray mo't ng tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. Si kaamit gayam dayta, sinalbag ka. Imbag ta di intaray tinwang ko. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaut. Amumunti agmaniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mo. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Saan nga na makapagna? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mo? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapagna. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mo, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di. Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, Intan, ang mga nuadadakas pa'y ang mapasamak ka ni nanang mo. Sige nana,
agsimpa kayo ni Tilugan, ta ipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay barawk. Ay imbag man, tayo may kadito ipakadanunan Tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinuang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami barawk. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang kada tayong agkakaaruban, ana. Datayo ti agtitinulaw. Kastan tumot ti aramidan mi barawk. Nung amin daduma kat addama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, suray barawk. Numaminsan, awan na saya at nga itdan ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimmang pet iti rabi eh. Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpay so into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Iso nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basit na saan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga ganak? Inak awisan, takadwak amag na. Ay, itimplaak pa iti gatas na. Maiparit mat ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak ti magna nga oray sisya. Ay, Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasanon no siksi ka. Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagdungom kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mat ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun kaginan Ha? Ti anak tanto ti pakalaglagi panyo kanyak. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Ha? Anya ka din day ta asasawam, honey? Inton umay abulan ng ti kasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wen iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wen iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na kan ti panaganak na. Babaen sa ti anak na. Isumuti resulta ti ultrasound. Day tamo ti bagada iho. Babae ka no ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Ha? Nasakit ti tiyan mo, honey? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na yani. Anek ko, mapanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Wan, umayan! Agyaman nak. Hello. Sinapsapa mo ti mawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya, agpas nga iti kaaldawan ti kasangay na? Wan nga ron, mama. Nasapa nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Adda jay libur raw. Sige ta umayok ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek.
Sige mama, urayin da kayo. O sige, bye! Di kay kumaagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adan ton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka di day sasawa mo niya. Kaya kuntiagin na, mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. Tapno adda ka sukat. Hindi ka kumagsawi ti kasta, Angie. Saan tayo kumaapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat nga agina na ako. Ijay, awanin ti sakit kan ringat. Agas langan ti mangbibiyag kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa'y. Ay. Ada maulaw ka mangkitkita kan ka at tumakder kan tumugaw. Agnervyusak matan. Hapay ngayon nabayagan. Ay. Iso ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga. Lading itek. Ah? Awan gasat ti ina. Anya? Anya! Ay na, nakaay-ayat mo ubing ni Baby Angeline. Makaparayo nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kadto nga ipawitan iti paragatas ken paradaya perna. No sa dino man ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan di vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipauit minto ti sweldom. Ay, agyaman ak, ma'am. Kunaklakit din no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apu ko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangtad iti kasukat na. Uray am muna, nga agpagad ti salunat na nga agsikawg. No sa dino man ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel abalay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel abalay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie kat nagpatulong ka ni Arcadio.
Sinalabay nga rod ti baro ti balasang. Nakita mo't daytoy ni Nana Petra. Kat addasimken amadi nga atap na. Idi naamuanda a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel a balay. Simken ti apal kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ana pauluhan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka atao, anak ka. Saan akas kinikajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam ana po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing kangem ni kajong. Iti anyaman nga ang gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel abalay? Dayta itati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arcadio. No kasano anakastrek iti dakkel abalay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka didagita insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka ket din, Manong Arcadio. Nangisangpet ka pa'y kadagita. Kayat ko nga main asaan kan a maulaw pa'y. Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di. No adadakas a mapasamak kan ka, ma'am. Apay, ket dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idinagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita. Barang sumalunat ka. Agyaman unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito'y ruwarti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abus mo. Anya ka dito ibagam iti busko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am. No kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pa'y. Una, no kaya't nakasarita tikas iti panagrupropam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana, pastra kam tadeng ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutila ibagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas, tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Adu asaom, umunag kan, tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamom no agyanak ditoy.
Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ijay dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ijay dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat na ni Kajong nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gatgatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Angie. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay mama, adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla ka no asawa, ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na ama ay ayaw ka no ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken itala nakita karimman niya ti rupa na mama. Ngam numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay nga itipay kas day a klase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaiko kan ka, mano? Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot den hardinero mi manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit akajong? Saan mo't akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat ni ibagak asaan. Agyaman ak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakitak anang salabay kenkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw kan nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak na jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kit agawa am nga ruda anak kaw. Nay,
nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga doon ti sabong na, manang. Adadamagat. Ngam, sikreto tala ang adwa daytoy. Arkadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Saan ka may kari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom kan kuhana? Ay, saan mo nga ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirik na kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arkadio? Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin. Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arkadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit naak itikas jay apanangipatan. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga? Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasi jay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arkadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arkadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di day jay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta na pudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day tama, nang. Uy, padasok nga ipalapal ti ayat ko. Barang no may salat. Amumot asawon day tanya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di palubaws. Aday dyan nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Anya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumi-kumak kadag iti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid kan. Ilukat mo, kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inakpay damagan ni ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie. Makita makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong?
Basta ibagam kini Manong Esteban, sakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tayo nag-ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay italawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.